Ҳаԥсадгьыл аразҟы зыӡбаз афырхацәа ргәалашәара аҳаҭыразы Гәымсҭа амассив ҳәа иахьашьҭоу аҳаблаҿы амемориалтә ӷәы ҳашьақәыргылара аԥшьыргеит аҭыԥан инхо гәыԥҩык анхаҩцәа. Акрааҵуан уи аидеиа рызцәырҵижьҭеи, аха амзызқәак ирыххьаны иахьа уажәраанӡа изалымшакәа иааиуан. Аиааира ҩажәи-ҩба шықәса хыҵра аламҭалазы дара рыгәҭакы рыманы Аԥсны Ахада ишҟа инеиуеит. Аслан Гьаргь-иԥа ари ажәалагала дахаҵгылеит. Абас иалагоит Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рыхьӡ анаунагӡатәра. Абжьабра ҳраионаҿ иаарҵаз даараӡа сгәы иахәеит. Аусӷәӷәа уи иаҳзаарҵеит аҷкәынцәа, Џьабар Беитов правительствоума иаанымҿасӡакәа ихәлаанӡа Џьабар бон. Иҭоуп идуӡӡа ҳарасҳәа зегьы. Даара иҭахеит аҷкәынцәа ирацәаны. Ҳара ҳбаталион верхний шера ацҳа ала ҳақәшәеит Шератын батальонаҿ саанусхан мартовское наступление. Нас иашьҭахьы сиит резервный второй батальон Ринели Латарии группахьы. Абзиара ҟалат, ҭынчра ҟалат, ажәҩан-цқьа ҳалаԥшаат. Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа иҵеи инақәыршәаны аусурақәа зегьы имҩаԥнагеит Аҟәа ақалақь Ахадара. Ҷыдала аусурақәа зегьы хылаԥшра аиҭон ақалақь Ахада ихаҭыԥуаҩ Автандил Сурманиӡе. Ҳашьцәа, ҳҩызцәа аибашьраан иҭахаз еилкааны иҳалшо ҟаҳҵалот, рбаҟақәа ҳаргылалот, убри ҟаҳҵанаҵы ҳаԥсынра хаангьы ҳцәыӡӡом, изызҳауа аҿаргьы убри ирбот, убри шьҭырхуеит, раԥхьа аиргалот. Марттәи ажәылара зегь реиҳа иуадаҩыз жәыларан, аԥсуаа ар иацәыӡит ҩышәи ҩажәи ҩыџьаҩык. Иҟалеит хабар дибжьаӡыз, ҳахәрақәа заусгьы имаҷмызт. Иҭахаз аибашьцәа реиҳараҩык рыԥсыбаҩ аԥшаара аныларшахазгьы аибашьра ашьҭахь ауп. Аибашьраан аӷа иҿагылаз агәымшәақәа анаҩстәи рабиԥара ҵас ирыман Аԥсны Аҳәынҭқарра абираҟ ашьҭыхра. Абираҟ ашьҭыхра снапы ианырҵеит, сабду деибашьуан Миркула Кыта-Луава Геннади Родович. Иаанашьоуп агәымшәаразы имедаль. Зыԥсадгьыл шьала изкәабаз афырхацәа раҳаҭыразы иахьа иаадыртыз марттәи ажәылараҿ иҭахаз аибашьцәа ирыцку абаҟаҿаԥхьа ихырхәон зегьы. Шакаламла ҳҭоурых анызҵаз шеишықәсала агәымшәара зырԥшуаз доуҳала анца имчала. Есть такая одна фотография, я один раз ее, честно говоря, видел, больше не мог на нее смотреть, где тела наших погибших ребят вот здесь вот разбросаны буквально на этом месте, и грузины там с автоматами позируют на их фоне. Они тем самым хотели, наверное, сломить дух и посеять какую-то вражду между нами, типа, что вот ваши тела здесь, вы не получите их. Но у них все это не получилось, получилось совсем наоборот. И, как вы видите, мы сейчас стоим на освобожденной земле, которая обильно полита кровью. Марттәи ажәылара Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьраҿы хашҭра зқәымшызаауеит. Иҭахаз аԥсуа ҵеицәа урҭ иаадырԥшуаз афырхаҵареи агәымшәареи наунагӡа абиԥарақәа ргәалашәараҿы иаанхоит. Налаџь Хьынџьариаԥҳа, Ҭемыр Гәыгәахиа, Аԥсуа телехәаԥшра.